Kejingil akai kriket kebala pelong da Karibhai District Cricket Association kebala tip kum kapaham seneng T20 cricket tournament arjar arpundrio kebala pelong hapo kamadan cricket jong Karibhai District Cricket Association ha kesnong nong kra ha kani kejingil akai final kelong hapleng ke Pantak 12 Panther bat kenong Klem Tigers ha kani kejingil akai ke Pantak 12 Panthers kalatit ningkong bat kaliyo sispak san pupraron ha ki arpo obar bat kalabu ya ketong ba kenong Klem Tigers day ban kamai lani ban tiet shispa san kuntai ran hapo ka arpau obar bakan poisha ka jingjab hendrai kenong Klem Tigers kalayo tang shispa khatnyo ran ha ka arpau obar kumta ka Pantak 12 pantha kalara ya ka nam lado da ka ba kalajab sapu arron ha kani ka jingel akai ka paham seneng T20 cricket tournament arjar arhundreu kalayo ya ka kusnam da ka pisa shilak bat ka trofi bat kenong Klem Tigers kalayo sanpo hajar ringkat bat ka trofi ha kani ka nakal yang kinong penyak jong Karibhai District Cricket Association kila pen keburam ru ya kinong sang jong Karibhai District Cricket Association ha kani kesngiu menteri wadai pej ya ki kamyele kai ba wailat miki shela ulang kongsan ladan lang ke MDC kenong po ke kong rona kemdej kum ka sembut kongsan ha ke jingi dan lang Eric Dekar ubade video ke umling sian RD Block pat kiwai de hab ajin keren uma wailat miki shelal ong baga kriket hapok ke jela Meghalaya kelas dang man kiu na kuwe kesni sha kuwe pat namar hajela Meghalaya kampau ke jingil kai football hendre de pai pat sha ke national level ke jingil kai kriket ke dei ke bapau ba hapok ke India bat ha ke pertai berok kuwe menteri lu ong baga sarkar kan dan hasenda bat ke MCA lani hapok ke district ban kener ke jingir rap namar ke kriket hapok ke India ke Kambon ke jingyo hendrai na kaliang ke sarkar kani rapkat kaba kala banyarap ya ke jingil kriket bat syusyu lo kenturu ya kinong yalam jang ke MCA bat ya ke district kriket bakin pelong Kambon ya ke grassroots level namarkan play lat play lenti ya ke kena ke beran sab Pantat Tigers.